Akwaba kese ben de ba Adom TV so Adom TV so bedwonwuma die so dia wo kan si ho sempa ensa kenan no pesu ja me de Enoch Kwesi Wolanyo Wallace agudie crutch ba ko pe the only nomenclature of the professor's degree in sports the Regina Wallace and mesim kunya kwa no kwanten kwadin sema do ensa kenan no penso e wo Ghana agudie eba nsem no edoso but ye hya semfa fie ku ahodo a anase boboku ahodo a omote atua e wo Europe hye so se omo eti omo enso I can see I'm between the 10 times. We a European Super League. Now Super League no 12 teams and come atwam ti say omo hwanim say omo de sa Super League be tian certain times ni nyina say omo dwene ho ehwe leagues ahodom de moni tian sa cheche mu aburuchira e na ACC nkontompo ni na braba e de mom tum gidi pass omo tiom ho a na omo bo maka som league anke be tian boa e mom sika dwetire no so etian sa akosoro enura omo supporters ni bi etian sa etian se ne ekoso no enya de omo ni etian sa je ho ntendei me ne e ka say de ohwemu dia se clubs amo ye se omo tie etian wo san hyehyɛ sunkum no omo etian sa twetwem ho emu makoma ba sinsia me ne ka say de Manchester City omo ne first club omo pull out of ASI Adwumadia na baba so no European Super League omo ye se omo de 10 times no achi no ana Chelsea for enso etimi e de omadwenkyere betu dwa se omo so ehwani se omo betian sa twem ho four other clubs atwem ho ni no Arsenal ka ho Liverpool ka ho Manchester United ka ho Tottenham Hotspur omo so ka ho omo na se 10 times to se de omo ntimi to so embo European Super League na se omo nka sa hyehyɛ ne ho bio esan so omo supporters ato omo so atua se nyade a omo anije san hyehyɛ ne ho Ghana ha de nka we supporter na se wotwu ti se a ye fa anya hwe batabuchi de supporters ne so omo mpeti na nei clubs no atwem ho bobo kwa kasensia iyo mo English abuchima ni mu a omo de omo nkɔgye Super League ni mu no ene yo mo bon krata de abetudwa omo kyerɛ sɛ Donavo Tigare nti yo matwe omo afisa adwumadie kase yi na wɔtwe wieye ne bobo kwa kase a omo na wo Europe Liga kase ni mu no ka omo ho bo mu sɛ omo ti omo ho sɛ na be ya omo ankasa besi omo kan ye omo nhye UEFA se enura bobo kwa free English abuchima de omo nkɔgye mu no omo nyina afiri mu a omo tie chitafo no ensem Manchester City ene dikan ade ne nkrata baaye wose wo paachew na Super League a ode ne ho kwaji mu no wonya ntoa so bi Arsenal enso etoa so ono nsirisi wojai Liverpool edi ho wose omusi akan ade magitafo no nti omo kasa omaje omatumu Tottenham Hotspur so bon nkrata ade baaya watwene ho afi Super League nim ene ne kwakra mu no Manchester United omo nso afiri mu akabo boko bi ti se Real Madrid Barcelona Inter Milan Juventus ane Atletico Madrid ya hwe no mu sise won so de omo nkrata beba so mo twe omo ho afiri mu na mpanifo na omo hyehye Super League na nkasa bon nkrata de aba omo kire se omo twa sensan a omo hwe ni mu se free na ekọ omo betena se ahyehye ni ye na mripam omo san de aba ti yesa kan ni di kyerem dia na afi ntintɔ Ghana nkomomu na afi hu sene nema Asia koso ba hye no so mam se boafo heba wo enso de boafo ointment na afi boafo capsules na ba setimika ointment ni bia waposo ene waposo sisi udwonku widiem ba bibia ate ya bia no omodin adasa de boafo ointment ni bibetian sasa so bibetian sabua ema no mpe etia keka afete se Ezekiel die ni bia ni timisrew nkwala ekɔ school ekoto si so amanei womo se hwen a setimika boafo ointment afasra so beboa ema bibia etia toye e de ma no boafo capsules na so mmene bi ebetia bo ma pomodon sem so agina pintin wuradim we mu odwa ni kire herbal shops ni pharmaceutical shops awdo nyinama onsa betia ka boafo products ni bi na boa ema niama etia totoye e de ma I've always told you that 1xbet omo ana enei ye ka bet dia it's always better than sakawa but modern da so de ho betia gi bet mu bet dia utwa ne befu a ana odi ne befu utwa ne kuma bi odi ne kuma sa no manum ene ntimisra wo japade bi sa ase sika okọ ka na sifie na senya hwe a okoton a faskari na ko gubet so utwa ne befu a obetia di ne befu na boa ema niama etia kwedi ama aban hwese na niama Asia cost na 30 million population over ohwese na niama city a nyade a obia ebenya adwuma de ama na nipa do na ya kwadwofo ene nti ana maje bet ya de atum se ene youth ne mfa ehye brem fa hye ensem nti 1xbet omode da se ode hu betua sanjim na mum bet ndiwa wadwene betua bom utum betua hyehye ene nti mesrew eya afa adwene kakra eto ho esan se ohwese na niama Asia kona nanwada krachi bi kopeye adwuma musika ede kotwa bet abesi sabre ohwehwe na oda fi asenti afa adwene kakra to ni obia no asem achi entwa ne jimie muli enye sabaso betua hye ewo sana niama Asia kona 1xbet ho adanse ana mede emawani sanso ana me ka kyew se UEFA Europa League kensi kese no so betua san to dwanom na se Euro 2020 dwumadi a
and also enchebia ebetia samba so on the 11th of June and kopim 11th of July no multimedia your platforms no both English and account cluster no aketia from ho ye de live commentaries no ebetia samba na obetia san Adom TV e wo high definition mu dia na ese unya HD plus dege bosses na ebetia boa amaniama etia kwadia ma e fili gado chiuni na mini obetia nya kwanya no na wanya HD plus boxes na eno ene ni betia boa amaniama etia to yidia ma yentintom e okuma se krobia Asante Kotoko fo nsemu a na ese Kotoko akoya jankari odeka wontua ne akopiem ne se Maso Kunadu Nanka we coach Penyipa Adema Kumasi Asante Kotoko on the 17th of December 2020 ne koba se Kotoko any Accra Great Olympics Libubu womade akensi ba ko etia pem so 90 minutes of soccer fiesta na Kotoko di ntwo eka ba ko otwa ne ho bia nya de otimi sante we ma Kotoko fom penyifo ne tafo ebi koko paya wo eja Maso Kunadu trene panyia na enka no no si akan Adema Kumasi Asante Kotoko enka no ye mpese sese de we Afro man ana omo eja ne kwan se contract ja woni papa esan no chese hwese na cheni si koso kwan omo fa so omo ja ne kwan boni beka say it was hasty aninti wodi case no ekopie mu ewo eye status committee emampanyefo tiansa transfer enura status committee very tom dia ba ne se ene Kotoko fo mpanyefo entia eye 40,000 eye United States of American dollars enfama Maso Kunadu se empatasika esan se kwan omo fa so epam no omo dia hompepre ana epam no Ntawantawa da Asante Kotoko ene yenkane omotrene Maso Kunadu ntamunu enei player status committee no ede humu ayaba wo moji sika de afira Asante Kotoko ede ma Maso Kunadu ewon krata ebatu dwane mu no player status committee na sha Asante Kotoko se omuntwa sika $36,000 enfama Maso Kunadu ewo kwan mo fa so twa ne contract mu no mo san wo ne kunsa no afenya no nko a 30,000 cedis eno wo ye sign on fee a papa ye bra wo de ba boboko no mu no na osenka wo de ma no ewa akamu na ne kwakwa mu no 2,000 cedis aye winning bonus a eno so sha dakam Asante Kotoko de beka no ho na fe $60,000 a nanka Maso Kunadu pe de afira Asante Kotoko ho ye no ye mpata sika no player status committee no ebogui na so Asante Kotoko se $36,000 a ya sha omo so muntua ma Maso Kunadu no omo mpene eno nam so nti omo ne mnanimfo kasa na sa sika yi omo atwe ho daawere nti Kumasi krobia Asante Kotoko fo mo nsamfutom no ne yeba no enya ni kakra but yentintom won krafofom dia 2019 amanfo beka Ghana ekopie mu ewo African Championship ase no African Games ayetwa ne tiafen se AFCON 2019 na Ghana bonetroka ewo sa kenzikese na sini nyina ne se ohwe sena niama Asia course kandifo anase sahene edema team no sabre no na BBJet Asamoah obako no the number 3 man ono anana eboa etwetwe assistants and sevens ebogus ne gun edema Ghana but James Kwesiapia head coach at that time no Asamoah edini fia kensinima eno ade ba kwa hadwene pa na nyese bi oyi ni film sa keke nemu no captains ambanda Asamoah eboa na nkodin sabenkum kire touchline atimi sampo bi ehun se wonne sahene edema Ghana no wogisa captains amba no edema Andre Rami Didi Morgan Ayo abedipeleba papa captain da anafio so no so ebobode a ene onye captain no saa nsem no ema BBJet Asamoah utumi sampa ofa ne hutumu ka o sena hyenisi koso a amwa amaniema entian kuyi na atika sem ebokuro na owura bakwa na assistant coach edema the senior national soccer team Blasters of Ghana no Ibrahim Tanko usiakama Kumasi Kemfasa babies ekopie mu Germany ebobo asisi de baba homjima okokochi Cameroon for national team one Volker Finka no assistant coach wono ono na yi Ghana food na so te said nei oyesna chenisi course 2019 nyama Ghana nyama ntian kuyi amfama no say a staple of the captain's armband if he BBJet Asamoah ho. When we went to the tournament, you could see that there is no too much involvement of him because of what happened before. He decided not to go, and the president play on his behalf, and we took him there. So either is the right way to go with him or the wrong way, I can't tell. But I think we went with him, and what happened has happened, and that resulted us in playing the West African Cup of Nations tournament. Because of what happened before we even went there, there's no unity, of course. So I'm sure, or I hope that we learn from this thing.
Nti Ibrahim Tanko, formerly known as assistant coach Edema, the senior national soccer team Black Stars of Ghana, former player for the Black Stars and the knee, ordinary Komoni Hintasem Aja say Ampa. Captain's Amber the step off from ABB Jetta Samojan, the number 3 man, Obako no, and Yadia 18 Sampo man, Yama 18 Kuyo Ibrahim Tanko, no pet, any African coach by Quatim Sampa, or Bokuta, Naso Sheni Blazer, or more singlet was here no Sheshet, Ewumu. Esan say Germany for saa pepepe and no dress or German international I will see a kind or Germany chess ni on also edeni etian sachiri mu fi yen komu e Sipon Sports Studio na Sipon Sports Studio me kana ba kwasa ma kirewa ade je ebeboyen na so ko Sipon dia otimi sampa se na niam Asia kwasno boni be kasa it's in a deplorable situation enya dia nika okwa nkwisie na fe so kra no ohese na niam Asia kwasno abon campotro edi magro no enya asem ketwa kra na we enam so mani ohese na hyeni sikwoso a amafo chese renovation work etimi ehwe anim sen kebetia san koso ha enka beboa Sergio Manucho at the Sipon Sports Stadium ahoso nkomo ejai Sipon renovation works na no mi amiko bomb ensra ho no wana titia pansa meso ni nyina mo yi nchense na hihye na de da kafo ukodru enso ye ho enche ahoso meye no mo de eno so akan ho we ni nyina eba no de e pa kire ni say pressure work the facilities kakra bia na ho no e be kofom they say we regional now club in here so be tu kwan kwa another region the ebe bua kra say school sports because all these new ones in our tartan tracks 8 lanes Olympic standards I will be able to my competition baby will be na nya no kwa mo amutu say friends say efa astrotef by 2017 I mean something in Ghana you see I mean no can say over 70 astrotefs are the ball the training and the districts be you will be on me just say an ye say be do baby no mantemu bia no na bibisa e wo no so that yankopon man ya chede na ye sponsor wo se baby a hia so betu kwa ba betran kran nebo baby a wo bia no so benya international standard facility na the attitude. And the Director General of the National Sports Authority, Professor Peter Chumesi, and can prepare no a biochemist who call Kwame Nkrumah University of Science and Technology ho and na within inquiry and a biochemist who has a course na biochemist or the never sports may be to Sambwa and a knee, the Ben Director General, and didn't come air to Jasampa, a Sipon Sports Stadium no, nearby the social bofema, or more air sharing himself can be asked no beating a man Sakarakes Yapa, Etian Sabum, Nafit Memumai. Also, Edio McKinsey and so Etian certain times so into we, and Koma, and also if he a Sipon Sports Stadium Eba. Yemedi to Mr. Bokran Euro 2020 na 2021 and Ebebo Euro 2020 no is answer Euro no Nanka 2020 mu and Eba but Ushe Sena a pandemic a friend say COVID-19 it will say we are safe and another in the Satu Bia Kumuna as any can see between the Sanchez on Kunetian Sapim so I feel a brave more say European countries no or more fast Sanchez on Kuna 18 something times so a 51 days more to Euro 2020 na multimedia group ya kan cluster na face English cluster no and ya kentia from ho ye de sa live commentaries no updates no ene nkomo twetwe na fe euphoria awo Euro 2020 ho no 18 assemble na driver fo a wo mo ewon kan nada ana komitia from home say wo mo te say multimedia ye de live commentaries ne updates ne ba fa Euro 2020 ho no wo say multimedia ye nye 2 e edwumadi a yegusu edim nti yegusu agi 2 nim no na driver fo nso nkomo a wo mo adi agya ni multimedia for Yadamasi. Some was a crata, I will be Euro 2020, no, I'm a union Ghana for I be. And the Brandon Swan, million my driver for Ejima for BBR and Fanny TV, and I say, Nadaka Mumfoni and Fanto Adom TV, no Venti, mamma. Within the Clement Quamajin fee. Mania Jose Adom Multimedia, Enya Right 2020 Euro tournament, no so be Yamayashe. Na dia make them driver no say e no anse bebo am ani agentu mesro bibia say iduru so bia betu park no ahwe na ye hu say Adom multimedia for so ya de ase dey de be momo an e mani jipe say Euro tournament no multimedia for ye Adom omo saka pipes bibia multimedia ma ye free am ya hwe timi no others monia mumonim na mo hwe Adom TV bibia live am ya hwe bibia koso bia mbia me ahwe live am ya hwe ntema ni ji se me saka sa me srem a mo hwe na hwe de koso na bibia live enu ye station makopa ombe yi bia me ahwe a wo hwe a ni da ho bibia clear Adom TV my idea pa so ombe yi Euro 2020 champions we na man my me na taxi drivers make sure we are say on konkoto ni
ne decoder na ɔntumi nhwɛ bi na ɛmmoa yɛ nyinaa. And 51 days more to Euro 2020. And now what is trotro drivers, any taxi drivers, one crane nada, a come to your farm homes in multimedia, and ye too. I was an assistant AC aircon, Yamia Doma, a year in Sutobri, June, July, and as such, we did a between Sabas until 11th of June, and copy 11th of July, and as I shall soon could between Santo Fem. But a year Euro 2020 year, Abbey, oversaw Shana Cray, TV so now Huni panel, Philly, dear, necessary a year. Boxes are between can HD plus dege boxes no on set me can be between some boa watch Adom TV a high definition mu na boa emaniama etia kwedi amount say the high definition experience no nyanya bie but ne be boa amoetia senya bi no HD plus boxes no ura emiamia hodo a yeton dege boxes ni na on sabetimi aka HD plus dege boxes no na so wetia sa to sebe a akensi between santo fem no obenya kunya na wetia hwe bi na boa emaniama etia kwedi amount we mu so ana mejina amde nenso nkoma amde ba wa kensi mu etia si 1xbet. I've always told you that betting there better than Sakawa now ya or the Oma Mebe Retra or the Papa Bay do a beer. One cast was son or sink a crab called Tekrema Nina, Malam for Beji and Sana, El Trimbuni Bako Eddie amount. But more than that, so the Humbitin and Saja Bettimu, bet dear, we trying before, and I didn't before, trying to come beer within the Kumasan Manum. A gaming commission, I take us a 1xbet there, one more at the Mufa, and it's Udi Hujima, a bebois. But betting to do with 3 between boom into air cassette trade channel. Obomodin ase utwa ya fadwene kakra to enye sade a waso ebetian san hye do we mu ene sponsor say touchy say so mam say boafo heba enso de boafo ointment na afi so boafo air capsules and air touchy boafo no ebo adwuma bruta on set me kan bia eno so ebetian san boa san so na HD plus dege bosses no makachre o edi ho dance de amount so opese okwacha ref no bon twede kra na obetranse san hwe TV a eno so possible nti HD plus dege bosses no enso betian boa ohwe adwumadie dia na ma woshi bobu ahye kanehia agbobolo hye fiada baka kopin bomeka dan somanda kuma kofodua so nsan kede bodua asma ka sabri mamponten faade ketekrache kopim sodo winiba kaso akonyanya no atempu kwaso jaman akoso mu ene ne hye so ga kopeda bala hohoy kochitu adidome de wani timensan chem kokobọ mebo enkwatia de wani chirema akopim mo hwom krom sankore ekona na doma hene atran ewo doma de wani chirem sunyane eko bantama de wani chirem de chem so baabi ene na mafo friend said dai kem so eho nada utimi sampa kwanzima land ekopiem Cote d'Ivoire ya mosu kruma obi ad na fide na to a ohwe Adom TV Adom TV bedwandwumedie so ana ya design share so kwetime sabro within the Enoch Kwasi Walanyo Wallace agudi catch back up the nation's presenter ana mejinemu the of course evidence based sports presentation timejao eradentine ne ma onyo kese nyu febia da so ni fan ko bia da so hard working and revolving oscillating reporter Sergio Manuchu adama one tintim send gun krata so dijame oprese due to bia wo bia onso direct dwumedie afi enso kwasinemus osmosis onso due to chale obege ene nkofa hodo a moso mo boy camera eye crew obehwe camera lady ana afi so camera guy onso wa ha mo yade social media for onso mo jimu tu na afi enso Esther mo onso makeup de obia ntimi obia ni obetini ma makeup hwese na sheni sikwa Esther mo de makeup ni twu ani ase a ema niama etimi akoyie pa ede ma o se na niama esi akosinti ba bia Esther mo makeup crew no so muso mo nyimu tu ewo dwumadia ye de ebremu erade enye nyina kasefo onyi fi bebia ni da so ni emfa yenko bebia ni da so the act of being a good guest is to know how to say goodbye.